ni inkuru y'incamugongo ku banyarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ni impanuka ya bisi ya kompanyi ya International Express yari itwaye abagenzi yerekeza mu karere ka Musanze. Ubwo yari igeze mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga, niho imodoka itwara abagenzi yataye umuhanda igwa mu kabande ihitana ubuzima bw'abantu n'ubu hataramenyekana umubare. Impanuka yabaye kuri wa kabiri tariki 11 Gashyantare 2025, aho imodoka ya bisi nini ya kompanyi ya International Express yari itwaye abagenzi ikarenga umuhanda ikagwa mu gishanga cyo muri uyu murenge wa Rusiga. Amakuru y'impanuka yanemejwe n'umuvugizi wa polisi ASP Rutikanga Boniface, wavuze ko habaye impanuka ikomeye y'imodoka yari itwaye abagenzi. Mu kiganiro ASP Rutikanga Boniface yagiranye cy'amakuru cya Igihe, yagize ati nibyo koko habaye impanuka ikomeye ya bisi itwara abagenzi. Ubwo impanuka yari ikiba, inzego zirimo polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego z'ubutabazi zaje gutabara bakomerekeye muri iyi mpanuka ikomeye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yavuze ko hataramenyekana umubare w'abaguye muri iyi mpanuka n'abayikomerekeyemo, gusa amakuru ahari yemeza ko hari abo yahitanye ndetse n'abakomeretse. Amakuru ahari avuga ko iyi bisi yari itwaye abagenzi 51 yageze mu muhanda igwa nko muri metero 800 uvuye ku muhanda. Ubwo twakoraga iyi nkuru hamaze kumenyekana ko imaze guhitana abantu 16. Iyi modoka yavaga i Kigali yerekeza Rubavu kuri wa kabiri, ngo yari itwaye abagenzi 52. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukayiregira Judith yabwiye RBA ko abakomeretse bajyanwe mu bitaro bitandukanye aho bari kwitabwaho n'abaganga.